umukino wahuje Argentine ndetse n'ikipe ya Egypt. Uyu ni umukino uzahora wibukwa mu gikombe cy'isi cya 2026. Ni umukino wahuje amakipe akomeye cyane. Warangiye Argentine ikoze amateka itsinda ibitego 3-2. Ivi nyuma aho Egypt iratsinze ibitego 2-0. Mu minota 11 ya nyuma Argentine yakoze amateka itsinda ibitego 3-2. Ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma umukino wari urimo ishyaka, umuvuduko n'amarangamutima menshi. Argentine yatangiye ifite umupira cyane nk'uko isanzwe ibigenza. Messi yakiniraga inyuma gato y'abasatira ashaka guhuza umukino no gufungura ubwugarizi bwa Egypt. Ariko Egypt ntabwo rero koko yari yaje kwirebera, bakinaga bogarira neza kandi bagategereza uburyo bwo gusatira byihuse. Ku munota wa 15 yugarira Yasser Ibrahim yatsinze igitego n'umutwe. Aha Egypt igitego cya mbere, abafana ba Argentine bahise batangira kugira impungenge kuko ikipe yabo yasaga nitunguwe n'uburyo Argentine yakinaga. Nyuma y'icyo gitego Argentine yakomeje gusatira ishaka kwishyura, bidatinze yabonye penalty yari kubaha amahirwe yo kunganya. Messi yafashe umupira nk'uko bisanzwe, stade yose yari ituje, abantu benshi bizeye ko agiye kunganya nawe akagira igitego 1-1. Ariko umunyezamu wa Egypt Mustafa akora akazi gakomeye, akuramo penalty ya Messi. Byari kimwe mu bihe bikomeye by'umukino kuko Egypt yakomeje kuyobora naho Messi asigara agaragaza agahinda ko guhusha ayo mahirwe. Igice cya mbere cyarangiye Egypt iyoboye igitego 1-0. Mu gice cya kabiri Argentine yinjiye ishaka guhindura umukino, yakomeje gusatira ariko Egypt ikomeza kwihagararaho. Ku munota 67 Mustafa Ziko atsinze igitego cya kabiri nyuma y'igitego cyihuse. Mbere yaho yarari yanatsinze igitego cyateshejwe agaciro na VAR kubera ikosa ryabanje gukorwa. Igihe amanota yabaga abiri, ubwo ndavuga ibitego 2-0, benshi batekereza ko aba bakinnyi bakomeye cyane bagiye gusezererwa ba Argentine. Nubwo Messi yari yahushije penalty, Messi ntiyacitse intege, yakomeje gusaba umupira, ayobora bagenzi be kandi akomeza kubereka ko umukino utararangira. Ku munota wa 79 yateye umupira mwiza uteretse neza, Cristiano Romero arawutsinda n'umutwe. Ako igitego cyasubije icyizere muri Argentine. Ako kanya hashize iminota 4 gusa Messi ubwe yinjije igitego cya kunganya 2-2. Nyuma yo kurangiza neza igitego cyari cyatangiye kubakwa nabo bakinana, stade yose yahise ihinduka urusaku rw'ibyishimo. Icyo gihe byagaragara ko Egypt yatangiye kunanirwa mu gihe Argentine yari imaze gusubirana icyizere. Umukino ugeze mu minota y'inyongera Argentine ntiyahagaritse gusatira. Lautaro Martinez yohereje umupira mwiza imbere y'izamu, Enzo Fernandez arawutsinda, atsinda n'umutwe igitego cya gatatu. Mu kanya gato umusifuzi yahushye mu ifirimbi asoza umukino. Argentine itsinda ibitego 3-2, ikatishije itike ya 1/4 kirangiza. Nubwo umukino watangiranye n'ikosa rikomeye ryo guhusha penalty, Messi ntiyeze azimangaratana cyangwa ngo acike intege. Akomeje kuyobora umukino, agaburira abagenzi b'imipira, anatanga assist ku gitego cya mbere cya Argentine mbere yo gutsinda mu gitego cyo kunganya cya kabiri yitsindiye ubwe. Yari umwe mu bakinnyi bahinduye isura y'umukino mu minota ya nyuma, agaragaza ubunararibonye, ituze n'ubuyobozi bwafashije Argentine kuva mu bihe bikomeye ikagera ku ntsinzi. Umusifuzi w'uyu mukino François Texier wo mu Bufaransa yewe umukino wari urimo igitutu kinini. Hari ibihe byaganiriweho cyane na VAR, yatesheje agaciro igitego cya Mustafa Ziko mu gice cya kabiri kubera ikosa ryabanje gukorwa. None mu minota ya nyuma abakinnyi n'abatoza ba Egypt binubiye ko hari penalty ebyiri bakeka ko zari zikwiye guhabwa Egypt, ariko umusifuzi ntiyazitanze. Ibintu byakuruye impaka nyuma y'uyu mukino. Nta gihamya yerekana ko aya makosa yahinduwe nyuma yo gusuzumwa, ariko byabaye imwe mu ngingo zaganiriweho cyane. Uyu mukino werekanye ko umupira w'amaguru nta ntsinzi iba yizewe imbere y'ifirimbi ya nyuma. Egypt yakinnye neza igihe kinini kandi yari hafi gukora amateka, ariko Argentine yanze gucika intege. Mu minota 11 gusa ya nyuma Messi na bagenzi be bahinduye amateka y'umukino, bakomeza urugendo rwo kurwanira igikombe cy'isi. Iyi ntsinzi izahora yibukwa nk'imwe muri zabaye muri 2026 muri iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka.